Ikigeragezo burya kirabanza kikanuka, inshuti n'imiryango bose bakakumvaho, amaboko y'abakomeye n'ay'akagugu, ugasigara wenyine wabuze mbona ruguru. Imana yagutabara abantu twaramusengeye. Yego. Ikigeragezo burya kirabanza kikanuka, inshuti n'imiryango bose bakakumvaho, amaboko y'abakomeye n'ay'akagugu, ugasigara wenyine wabuze mbona ruguru. Imana yagutabara abantu twaramusengeye. Igisubizo cy'Imana yacu gitanga umunyenga, Ana yaratabawe maze yiyumvira umunyenga, Esiteri umwamikazi yahawe umunyenga, Abayuda batabawe bose biyumvira umunyenga, natwe nidutabarwa tuziyumvira umunyenga. Igisubizo cy'Imana yacu gitanga umunyenga, Ana yaratabawe maze yiyumvira umunyenga, Esiteri umwamikazi yahawe umunyenga, Abayuda batabawe bose biyumvira umunyenga, natwe nidutabarwa tuziyumvira umunyenga. Eliyuko yarari ku musozi Karumeli, ingabo n'umwami bose batera, n'abahanuzi b'Abayali bose batera, yahamagaye Imana iraza itwika igitabo, itwikirwa n'amabuye byose birakongoka, kuko Imana yacu ntabwo izadukoza isoni. Eliyuko yarari ku musozi Karumeli, ingabo n'umwami bose bateranye, n'abahanuzi b'Abayali bose bateranye, yahamagaye Imana iraza itwika igitabo, itwikirwa n'amabuye byose birakongoka, kuko Imana yacu ntabwo izadukoza isoni. Igisubizo cy'Imana yacu gitanga umunyenga, Ana yaratabawe maze yiyumvira umunyenga, Esiteri umwamikazi yahawe umunyenga, Abayuda batabawe bose biyumvira umunyenga, natwe nidutabarwa tuziyumvira umunyenga. Igisubizo cy'Imana yacu gitanga umunyenga, Ana yaratabawe maze yiyumvira umunyenga, Esiteri umwamikazi yahawe umunyenga, Abayuda batabawe bose biyumvira umunyenga, natwe nidutabarwa tuziyumvira umunyenga. Umugongo wa Yesu harimo umunyenga, umugongo wa Yesu harimo umunyenga, uwo Yesu yahetse hazarinda asaza acunga umunyenga.